Suka go tsela mo sepolo go tswa ga dikgang tsa MOSONG television di tla ka tlhamaloko go wena go tswa toropo kgolo ga borone a re simolla re le pele ditlhogo Tautona ga tsela Estonia a tla etela mono BOTSWANA malatsi a le mane go simolla tshokolo ga gompieno Esopedi sa mono ga se se itsegeng ka leina la mapetla o tlhokafetse mo kotsing ya koloi Falnaneo la continuous referring le tla thusa go betla ba tshwara diphala ba sennela ruri Motho e dumela nka mogela bo gape wa mogela sentle moeng a ranola dikgang tse ka puo ya diatla mme ha re di simolla Tautona ga tsela Estonia re ala Karis mohomagadi wa gagwe Messerge Karis ba golwane ba puso le ba gwebi ba la gantseleo ba solofetse go goroga tshokologong eno go simola leeto la semmuso la malatsi mane mo BOTSWANA leeto la ga Tautona Karis ga le gatelela tirisanyo mmogo ya la gantsela BOTSWANA le la Estonia e tsimotseng ka ngwaga wa 2003 mahatseo mabedi a setse a na le tirisanyo mmogo tsa makgetho go dirisiwa maranyane le tse dingwe tse di amanang le tiriso ya maranyane leeto la ga Tautona Karis mo BOTSWANA ke sebaka sa mahatseo mabedi go nonosa tirisanyo ya one le go betla metlhale mengwe ya tirisanyo go balelwa le bojana la thuto le tse dingwe la tsela Estonia le mo kgaolong ya bokone jwa Europa kwa lewatleng la Baltic mme di itsege thata ka tsa maranyane a ditirelo tsa madi temo ya dijo di tshwana ditapole mehuta ya mabele wheat rye le rapeseed matsela dikhemikhale le boitsanape jo montsi jwa go dira metšhini ya dithelebishene le diromamowa Soperisa mono gae Thabo Ntirang yo itsegeng ka leina la mapetla mo mohameng wa bodiragatsi o tlhokagetse go ya ka balwapa mapetla o tlhokagetse bosego jwa letsatsi la tshipi mo kotsing ya koloi mono ga borone mapetla yone nga le dingwaga tse di 40 le motso o tsene mo mohameng wa tsa bodiragatsi e le soperisa mmino wa kwaito ka dingwaga tsa bo 2000 o tumile ka dipina di tshwana he wena le sekhokho ba lelapa ba re maikelo a gagwe e le modiragatsi ne le go godisa mohama wa bodiragatsi mono gae ka go tlhomamisa gore beng gae ba kola maduo a bodiragatsi dithulaganyo tsa phitlho di santse di rulagangwe mo wa gagwe o robala ka kagiso Makgotla a kabo ya lehatshe a tshwanetse a abelana maele go hegosa boleng jwa tiro ya bone ya go abela batswana lehatshe tona lephata la tsa lehatshe le metsi Dr. Gefense Mzunila o gakolotse jaana a kaya ha lekgotla lengwe le le na le sengwe se a mangwe se le ka se dirang se se gaisang ba bangwe mme go le botlhokwa go abelana kgatelopele eo Dr. Mzunila o buile se kwa phuthegong ya Botswana Association of Tribal Land Authorities kwa Phalape Tsholofala Tombale ka dintlha Puso e beile ko pele gore mongwe le mongwe a nne le tshiamelo ya go nna le lefatshe ka se se ka nonotsa thata go hetla tokafalo ya itsholelo ya Batswana mme ka jalo makgotla a kabo ya lefatshe a netse boikarabelo gore mongwe le mongwe a abelwe lefatshe ko phuthegong ya Botswana Association of Tribal Land Authorities Batla makgotla a kabo ya lefatshe a kgothaditse go tokafatsa bokgoni jwa bone ka go ithuta mo maitemogelong le mo dikitsong tsa ba bangwe I believe every land board has a strength. If you don't know it, I will tell you. Every land board has a strength. Now, you need to look at each other's strengths and benchmark for what is it that is strong about these particular ones. I get about and they have very strong governance, etc., etc. So you need to look at each other and see how you benchmark from each other. Boeteledipele jo bošwa jwa Batla bona jwa tlhalosa dingwe tsa dilo tse ba di tsayang di le botlhokwa gore ba di dire. O ka re le di-land board re ne re salla ko morago gore re go ntse go na le yone tshologelo eno ya go bewa ditsha go ntse go na le tlhaelo eno ya ditsha batho ba itse gore tota mme gone molao wa lehatshe one o batla eng so some end up but mo illegal land activities tse e leng gore ga ngwe ba tsaya gore bao ba siame ba tsene mo ditshenyegelong e re ga molao o tla o bala o itlhele gore tota bontsi ba tlodile molao so ke go thusa public education
The existence of this association as an advisory body to government is critical for the future of Botswana's land management, which is why our legislators saw it fit to formally recognize our association through the Section 52 of Tribal Land Act of 2018. We now look forward to the conclusion of this transformation through the development of the subsidiary legislations to operationalize Section 52 of Tribal Land 2018. Le fa mokgatlo o ne wa re o na le dikgwetlo tsa go bona ditlamelo tse ba solofelang gore diphetogo mo molaong wa lefatshe la merafe la 2018 di tla thusa go tokafatsa, ba ne ba re ba kgonne go aba ditsha di le 67,000 mo seelong sa 100,000 se ba nneng ba se beetswe ke puso. Solofela Tombale, Botswana Television. Mohomagadi wa gagwe Semalope mme Masetsibi ga se itsiwe o kgothaletse setšhaba go emela dikgang tsa bomme ba ba itshologetseng ka dinao segolobogolo tse di amang botsogo jwa bone jwa tlhaloganyo. Mohomagadi ga se itsiwe o buile seo ka thutopuisanong e neng e tshwerwe ke lekano le le ikemetseng ka nosi la Ke Itshologetse kwa Kanye go abelana dithuto ka dikgwetlho tsa loeto la boimana le bomme ba ba itsholofetseng. Ke Segofetse Makwinja ka dintlha. Mme ga se itse o tlhalositse fa makalana a tshwana le la Ke Itsholofetse a le botlhokwa go etelwa ke bomme ba ba itsholofetseng, batsadi ba ba tlhokomelang baimana ga mmogo le borre ba ba imisitseng go itseela dithuto ka dikgwetlho tsa loeto la boimana gore ba tle ba kgone go tsibogela go kopa thuso ka nako fa ba lemoga dikai dingwe tse di amanang le dikgwetlho tse ba di raletseng. Ditaba tse re tlo di fumana tsatsing la kajeno di re thusa to make informed decisions maphelong a rona re le bomme. My plea to you is that it shouldn't end here. Let it trickle down to your peers, to your family members and your communities. Le bona ba utlwa hore na thuto e le fumaneng e reng, and also le bona where to get services. Mogolwane wa lekalana le mme Pontsho Kodisa a re maikaelelo a lekalana le ke go netefatsa gore setšhaba go rala lefatshe leno sa amogela dithuto tse ba di tsenya mo tirisong go fokotsa manokonoko le ditlamorago tse di ka bang bomme ka fa mosing. Ever since re simolola go dira ditiro tsa rona tse e leng go psychoeducator e leng tota go gasa molaetsa ka botsogo jwa tlhaloganyo jwa bomme ba ba itshologetseng le batsetsi le go ba tlhatlhobela condition e re bitsang pre and postpartum depression. Mo gongwe be nna go fara counseling. We have helped more than 400 women ba ileng gore ba tswa mo Kanye district. Re ba re imisitseng bana ba kgona gore le bone ga re rena re na le seabe mo go ba tsenyeng di-stress ka gore ke be ke na le stress mme ke sa itse gore gongwe ke yone mo go causa mo go teng ke yone depression yaanong ke heletsa ke ntshetsa stress sa me mo go rre ke rotloetsa ba bangwe ba ileng gore ba ne ba sa kgona go tla kana e le mme o itsholofetseng a le ko lapeng a tlhoka thuso mabapi le tsone tse tsa PMTCT kana a tlhoka kitso e tseneletseng mo go tsone tsa postnatal depression gore o ka ikgolaganya le ba ke itsholofetse kana a tsena ko tleliniking e gaufi. Borra be re utlwa gore re supiwa ka menwana go ditlhomo gore ga go sena go nna re le lemoga gore go botlhokwa gore re ire botshelo re be jaanong re botlogela mo tseleng re tlogela motho jaanong ka morwalo e tekwaga go a le nosi melo a rona ro babedi. Setšhaba se kopiwa go ipha nako go kopa bogakolodi le tshedilo maikutlo fa ba lemoga fa ba imile go akaretsa le borre ba bone ga mmogo le batlhokomedi ba ba tsetseng go etsa go baka ditathegelo tsa boimana masea matshelo a bomme ba ba imana gareng ga tse dingwe. Ke Segofetse Makwinja, BTV News, Kanye.
ke ba ke go amogela gape wetshome ga re tswela le dikgantse go tlhalosiwa ga balemi ba kgaolo ya borwa ba setse ba kgonne go bona thuso go ithekela didirisiwa tsa temo ba dirisa lenaneo la temo le tlotlo. Didirisiwa tseo di akaretsa diterekere le tse dingwe mme tse dingwe di goroga jaana kgaolo eo e setse e tsweletse ka go lema kgwedi e hitileng. A re utlwa Emmanuel Rapoa. Go tswa go lowe lefatshe leno le ne le ntse le itsege ka go ikaega ka temo ebile le kgona go itshetsa sentle ka temothuo e ne le yone fela botshelo jo bo feletseng jwa Motswana. Mafatshe a itshetletseng sentle itsholelo ya one phuphuma ba tlhoafaletse thata go nonotsha mogama wa temo. Lefatshe la Botswana le lone ga le a salela kwa morago ka temo ena le bokgoni jo bo feletseng jwa go godisa itsholelo ga mmogo le go tlhama mebereko. Ke ka mo puso e sweditseng go thusa balemi ka sephatlo sa madi mo lekgolong go nna le didirisiwa tse di maleba tsa temo. Mo nakong ya gompieno re ke bone thuso ya lenaneo la temo le tlotlo. Ke le bone yalo lenaneo la teng ke ntshitse hafa lenaneo le ntsheditse hafa. Terekere hela madi a yone it was 455,000. Jaanong ga bona hela gore go kgaogana jang. Jaanong ra e tla nthusa thata mo katlegong e ke e boneng jalo ka gore e tla he ho sa mo sepelo a mo a temo a go leleka bokgola. Sa me jaanong tota ke leboga thata puso ra go be e re gopotse go tsa re diretse se se re diretseng ka gore madi a kana re ka ke motho a bona gope a gompieno puso e bonyeng gore go botoka tlhabolle Batswana ka one. Thulaganyo ya go tlaletsa balemi go reka diterekere le didirisiwa tsa temo tse dišwa e ntse tsweletse sentle. Tshwantse a bo le Motswana hela o dingwaga di 18 go ya go godimo o na le tshimo kana o hirisitse masimo kana wa dimile masimo ya leng gore a diekere di roba bobedi go ya go godimo ke sone se leng gore sa tlhokagala ha e tlhaole ebile ga e lebe ope gore ntse ha o se tsona le bokgoni hela ba goreng o ka ntsha 50% kana sephatlo gore mentanta sephatlo mo madi a le goreng di dirisiwa tseo le terekere di tlebe di lopa madi ao wa qualify. Dingwe tse dintseng di eme pele lefatshe leno go ntsha dijo ka bokete ke tlhaelo ya didirisiwa tse di maleba tsa temo fela jaanong se e tla nna selo sa maloba ka puso e munetse marulana pele go ema balemi nokeng ka didirisiwa tse di bogadi bo gaufi go tlhomamisa gore lefatshe leno le a atlega go ntsha dijo ka bokete. Emmanuel Rapoa, BTV News, Matšhana. Merafe e rotloeditswe go somarela ngwao ya bone ka go le botlhokwa go tshegetsa ngwao go ya go ileng. Kopo e dirilwe ke mogolwane kwa lekaneng la botaki le bodiragatsi National Arts Council Botswana re Tshireletso Modikwa kwa moletlong wa go ipelela ngwao ya morafe wa Ovambanderu kwa motseng wa Sehithwa. Re Modikwa a re go na le dithuso tsa madi le bokaedi tsa merafe ka di bonang go somarela ngwao ya bone. Maranyane sa makata ka dintlha. Ngwao e le jwa e le tsela ya go itshetsa le go tswakanya itsholelo ka jalo mafatshe a bona go le botlhokwa go somarela dingwao tsa one. Re Modikwa o supa fa puso e simolositse lenaneo le le bidiwang Arts and Culture Grant le leng gore makgotla a ka nna 10 le bone a setse a bone dithuso mo go lone. O supa gape fa go na le makgotla a ditšhaba a fang dithuso tsa mohuta o. Go na le makgotlana a tshwanang bo UNESCO go na le mo teng 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. Ka December last year, the Intergovernmental Committee wa ene le ko Kasane. Re bua le gore mo Botswana re setse re kile rana le di elements tse leng gore di listilwe. Re na le dinkgwana earthenware pottery ya ba khatla. Re na le dikopelo tsa ba khatla. Re na le seperu sa chobe ba fekuhali. Gompieno ana ka March ne re submita ya Hosana ya Bakalaka. Ke challenge Mbadeli Youth Association gore ba ikopanye le MASEC mo kgaolong ka kwano gore ba form go ting district ICH committee intangible cultural heritage ka re ke lenaneo le leng gore le ka gona go somarela dingwao tsa lona. Ke bua ana ebile ke re ka Machiana ba seperu bana ba bona madi a kana ka $94,000 which is almost 1.2 million from UNESCO. Gona le lenaneo le ko SIPA le le itebagantseng ke dikgang tsa ngwao le bodiragatsi le leng gore ke dumela gore le ne le tswalwa yana ka di 16 tsa
tsa February. Levy on Technical Devices Fund ena le karolo e leng gore le lona ga le ka ya ikatumetsa ha SEPA kana latla ha ofising ra tla ra re meme ka khanya teng ya re mo rounding e tlanye ke dumelang gore ke ngwaga o tla gongwe le ka hella le bone sengwe se leng gore se ka le thusa go ikgodisa le be le godisa le lone le helo le hae. So manane wa ntsenyalo a ra tsenye mo tirisong re lebogeng puso gore e re lekela ka ntlha tsotlhe. Merafe e rotloediwa go ithulaganya gore ba nne mo maemong a mantle a go bona dithuso. Ga re organize disente, ga re structure disente, ga re simolola re kopa matsana kana re kopa madikonte go a re palela ka gore ga go simolola go te komiti e kae ga ise e kopane, diminetse di kae ga ise di kopane, certificate se kae ga ra ntsha di returns. I challenge you here gore if e kopanye le ipankanye sengwe le sengwe se nne sente ka gore ga o na le file a go etetse sente ke gore o ka kgonang go bona matsana ona bo SEPA go bona thuso gone ko bo arts council go bona thuso ko bo UNESCO. Banana segolo jang ba rotloediwa go inakanya le tshomarelo ya ngwao ka ile mo diphatseng tsa go nyelela. Maranyane Samakata, BTV News, Sehitwa. Ke le go tsotse dikalo e tsotsana koye amogela tuma patana tla go tla la khatsa metshameko. Motetso madume dikgang tsa motshameko tsa mosupologo tsone tsare mogolwane wa lephatla la tshwara diphala ko lekgotleng la Botswana Football Association Phodiso wa Setsoga a re ba simoloditse lenaneo la continuous refereeing kwa dikgaolong ka go farologana tsa lekgotla la Botswana Football Association gore ba nne le ba tshwara diphala ba tlhwatlhwa le ba sennela ruri ba tla tlhabolla motshameko wa kgwele ya dinao mo lefatsheng leno ka bophara Katlego Kgakole wa bega. Mogolwane yo o tsweletsa re ba tshwara diphala ba ba nang le lorato la go tsamaisa metshameko ebile ba na le keletso ya go tlhatlhogela kwa godimo ba ka ikwadisa kwa dikgaolong tsa bone kwa ba tla tlhalosediwang gore go tlhokega eng gore ba ka rutuntshiwa mo go tseneletseng. Tla le ka gore re go thusa ka re go thusang ka teng le motshwara phala gore re go hitlheletse ha o le nteng a ka gompieno o iseng a nne motshwara phala ko regioning re tshentshile lewa re tsena ka tsela e leng gore re bona gore re ka helela le gore re ba ruile ba le bantsi mo go teng retention ka gore re ntse re itemogetse gore bontsi ba se ba ka ra ba rutuntsa mme re ha re hulara le bone ba sala ba nna ha ba ya go kwadisiwa ba tshwara diphala fela ba ba ikiteileng sehuba go ema dikgang tsa gore ba ikgogele morago mo tsamaong ya nako jaaka go ntse go direga mo nakong e fetile mo dikgaolong ka go farologana mo go baketseng lekgotla la BFA gore le latlhegelwe ke madi a mantsi. mme re register ba ile gore tota hela gompieno o bo tshwantse gore bo irile form 5 ngwaga tsa go di le between 18 and 25 ka gore dingwaga di ra go le go ntsi mo go goleng ga motshwara phala ha o tsena mo botshwara phaleng dingwaga di setse di potile ka kwa ga ona go tsana go etelele re go bohelong e be re sa go dirisi ka gore ha o retire mo refereeing tshwanetse re be re go dirisa mo di structureng tse dingwe nna sasara o nna instructora kgotsa o nna administratora ya referee mme ya le gore ya no experience ya go e ko tlase ya tlhaela ha re ka kra go dirisa no re tla be re go train bo sa re tswele mosola e be le gore ya no go tshwana le ha re epile motlhobodika e be re katela madi a seshaba mo gone. Tsholofelo ke gore lenaneo le la continuous refereeing la atlege mo dikgaolong tsotlhe tsa lekgotla la BFA gore lefatshe leno le nne le ba tsamaisa metshameko ba tlhotlhwa ba le bantsi ba ba ka yang go tsamaisa metshameko ya mafatshefatshe ka go farologana segolo jang mo kgaolong ya Afrika. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Fa jaanong re tsena mo go tsa kgwele ya dinao setlhopha sa Sua Flamingos ba netefaditse fa ba fetela ko tikologong ya tsa bofelo tse di 16 mo kgaisanong ya Orange FA Cup ka go fapha sa extension kana se ka dino tse 3 go ile nngwe ko motshamekong o no tshamekelo ko Lebatse Sports Complex. Dino tsa Sua Flamingos tse pedi di nositswe ke Samuel Mokgoro mo karolong ya ntlha fa Mqibisi Moyo ene a nositse ya boraro mo karolong ya bobedi. Guna ene a arabelwa ko morago ke Boipelo wa Itse mo karolong ya bobedi. A re bone matlhasedi a motshameko o gore motshameko a ntse tsweletse re tla tsamaya ntse re bile gore ke ba he ba ka tsang pharologane extension gona ba no sa notata Sua Flamingos Samuel Mokgoro go tswa mo sekhutong 2 versus 2 a re bone mothuntshitse motho Msoko Banji o se dirile a ba dira jalo Samuel Mokgoro
1 versus 1 o tla dira ka ona le Mzala ba re wa moretela thoma ka mara go batsi ba itshela Samuel Makhoro Samuel o bona ka kothokotho ke Mfebisi o tla dira ka ona moyo o tsidirile Mothaselong Mankanku o tla dira ka khole in the 18 area Boipelo o tsidirile Boipelo wa itse. I think I spoke about consistency, that the second round we want to do better than the first round. And our first 2 games on the league, we did well. We managed to collect 6 points and clean sheet. And coming today again, I think we spoke about Lobatse as a ground where I think we have done well. We have never lost. It's our lucky pitch or it's our hunting ground. I'm happy overall, especially in terms of progression. But I might say our opponents at one time, I think they were having the ball more than us. We conceded 3 silly goals, but I thought on the balance of play, we played in patches. There were moments where we were good on retention, very good, like you could not distinct between which one is Premier and which one is First Division. But in football, you know, there's no point in playing so well, but you cannot find that pocket where you can hurt your opponent. There were moments where I thought Vuyo could have played that forward pass to find the run. And there were moments where my strikers could not run behind the defense to play that ball. And where we went, played that ball, where my number 9, that young boy was running behind the defense. Koro van der West Wese. Motshameko o kailwe e le tsela nngwe motshameko o tskailwe e le tsela nngwe ya go tiisa le go tlhabolola kgolo ya itsholelo ya lefatshe leno seo se tlhalositswe ke dibui ka go farologana go moletlong wa go ribolola semmuso le go baakanyetsa motshameko wa mabole wa Rumble in the Okavangwa ko motseng wa Maung o tsholofeditsweng go tshegediwa kgwedi eno e ya bokhutlhong ka go somoleleko wa bega. Morago ga go lemoga boleng le seabe sa metshameko mo kgolo le tlhabolola itsholo ya lefatshe leno, mekgato ya di-Eagle Boxing Promotion le Seth Resources ba tshwaragane le mekgato ka go farologana ba bone go le botlhokwa go rulaganya metshameko ya mabole mme seo e le go tiisa le go rotloetsa bojanala ja metshameko e seng mo lefatsheng leno fela mme le go ralala kgaolo ya Aforika ka bophara. Today marks a significant milestone as we embark on a journey that not only celebrates the spirit of boxing but also showcases the rich cultural heritage and untapped potential of Botswana in sports as well as sports tourism. We are gathered here not just as spectators, but as contributors to a movement that transcends borders, unites communities, and places Botswana firmly on the global map of sports tourism. The passion, dedication, and talent that fuels this endeavor are truly commendable, and I am honored to stand before you as we commence this remarkable project. Dikgaisano tsa metshameko tsa selebego se go solofetse go ditse phetogo e tona mo matsholong a batho ba Maung ga mmogo le go fetola selebego sa metshameko mo lefatsheng leno ka kakaretso. This for Maun is a big thing. You know, Rumble in the Jungle, boxing. It's going to be my first time at a boxing event. I'm a big fan of boxing, actually. But in Africa, Botswana, you know, I can't wait. I can't wait for the event. So yeah, let us all, guys, you know, keep supporting our guy. What to expect on 30th of March? Fireworks. Exactly, fireworks. Apparently, so the Asians are coming here, so we're going to show them how it's done that side. We therefore hope that this event will not only boost the tourism sector of Botswana and live the lives of Botswana, of people in Maung, but also help boost that of participating countries, especially our neighboring countries. Nto ya mama ya kgaisano eo e go solofetseng go sologelwa ke boramabole go tswa ko mafatsheng a Zimbabwe, Zambia le Namibia e taba e kopantse mampudi wa World Boxing Federation, International Super Bantamweight, makgetho a le mabedi mo a bingaka le ramabole wa lefatshe la Philippines Max John. Ntwa eo e ta thagolola tsela ke dintwa le thataro tse mo go tsana lefatshe leno le ta emelwang ke boramabole ba akaretsa Steven Bagwasi, Kagiso Bagwasi le Kutlwano wa Gaketse magareng ga ba bangwe. Kagiso Molelekwa, PTV Sport, Gaborone. Mototso a re di be khutlo gone fa ka jana le ka nako tsotlhe ikanya rona.
o tsogile jang mo nakong tsa gompieno re harilwe ke malwe khupelo madi a matona le one malwetse a sukiri tota a re utlwe ba napha gore gompieno ba re tshwaretseng mapi le malwetse ao boammaaruri hela jaaka le hoko le bua malwetse a sa tshalaneng ke one malwetse a ntseng jalo a leng gore ga ka ke a tswa mo mothong o mongwe a go tsena mo mothong o mongwe ha re be sekai ha o lwala bolwetse ba TB ra itse gore ha o go thola mogare wa TB o kgona go tswa o tsamaya mo phegong o boa go tsena motho mongwe a ba helelana le TB malwetse a sa tshalaneng